Alhamdulillah ngon rahmat Tuhan kado di sawang Terbalun teka memacam rupa Aso di dalam dengan bingkisan menguke warna Selawut serta tanyo sanjungkan pangule alam Rasul mulia nacit lupa ke Bandung merakan Inongon agam si golon sapa Yang istimewa Mus Omar Sawang yang bantroh datang Kado gejaba ke Bang Jakarta Haba ge pulang Munyo tati mangrap dua guncang Ke Bang Jakarta haba ge pulang Munyo tati mangrap dua guncang Otro sedara cit meno macam kupilam talam Bebagah dapat tanda mulia Baulun tuan lun bidangan seala kada Seni budaya getanyo kembang lewat karangan Ada udara saling tasabah ke Bandung merakan Sambung hubungan bejut cedara Lagi tarika dalam karangan tayu petimang Jublah cedara bek gasa-gasa Haba bek manyang bek sampai lenyan putus cedara Bek gasa-gasa haba bek manyang Bek sampai lenyan putus cedara Lun jawab haba Mus Omar Sawang Han putuh tambang Ngon ade ija nyohana tega Bade ngon topan Hana gelombang di laut raya Awai lon tega alam kesenian hajat tujuan Sambung cedara munyotan tega gelombang manyang Han mungkin karam bine kuala Tata nyong nyata baulon tuan punah sembayang Abang Jakarta ku ke Bang Jawa Jut baca Quran bacut lon petrang nyoba cedara Ku ke Bang Jawa Jut baca Quran bacut lon petrang nyoba cedara Ngondo agata kandalon tuan limong watenyan Hantom lon lupa walau di kota Leke
kesibukan tiwate azan masjid lon tegak nyobut alih bacut lon pam tapi lon tuan kon juara saji otat beda lon dengon cut bang nyobut Al-Quran sabe juara be sampai lupa perintah Tuhan urongon malam doa tak pinta tengen jaga sabelam iman godaan syaitan be terpedaya tengut ngon jaga sabelam iman godaan syaitan be terpedaya Bena dalam dada na keraguan bela hai cut bang tanyo prasangka kedrolon riga Bandung karangan hana sopawang cipta biasa munyo nasapa truh bak lon tuan pasti hai cut bang lon balah sigra bukan nyoriga rame pengarang memang lon senang seni budaya Lapanlah syedara terobak lon tuan namun Bandung nyan bukanlah tan beda anggap cedara ban mandum saban hana batasan bak bang Jakarta anggap cedara ban mandum saban hana batasan bak bang Jakarta Sebatang kara di perantauan meribe macam godaan teka hantam lon puta langkah tujuan masin ngun masam kalih lon rasa Si bungong jempa indah bakarang di teka kumbang madu dirasa kon hanlon mita calon mak tuan namun Bandung nyan galom troh masa kon jinak rusa sebab napawang nyoba gelanggang dak manok degan tombang Jawa baba pasukan nyo kesenian kon perang saudara hantam bang Jawa baba pasukan nyo kesenian kon perang saudara munyo kata ba menanku pulang hantam utang nyoba merika nyo tajuk dua cipku pulang nam nyo lebih banyak tanda cedera
Berom gelawa sembunyi tangan munyoka hitam Utehan lena beta pehnuga wate ita jam be pegot ulam dalam kuala Megah dirimba gajah megawan megah pasukan Nyona senjata megah di desa Mus Omar sawang sebab tan lawan maka juara Megah di desa Mus Omar sawang sebab tan lawan maka juara Beta puta benem tan layang beta baumpang nyopa dihana abang Jakarta katongon badan rame seni ram basahana Beta plesaka dalam kung nagan dasa boh umpang Han mameh rasa beleta tuba ungkot lampingan Beta ple asam kasep icuga Munyolon gisa singo unagan kenan usawang Citrolon deka cin murah raya Nyotano abang Yan pusat dagang bajengon ija Cit murah raya nyotano abang Yan pusat dagang bajengon ija Puyang tamita na pesanan hantom don tuan Barang pedaba karena di Jawa Lon dukon dagang bak pengadaan ulon kerja Eno kehaba kandalon tuan kadolon pulang Dari Jakarta pat yang nagasa habalon karang Pemeah rijang bekne pedosa Pat yang nagasa habalon karang Pemeah rijang bekne pedosa